Prije nego što otvorimo ove spinove, ićemo ovdje play, bam. Odigrat ćemo jedan game prije nego što otvorimo spinove, jer to je za sreću naravno, do 200 subscribera. Inače bit će specijal, sad ne znam šta da napravim, kao live ili kao neki vlog, video nešto, ne znam, vidjet ću. Pišite mi u komentarima šta hoćete vi. Ok, pogrešio sam, ne, pas. Tako da pišite mi u komentarima za taj specijal šta ćete uraditi. Šta je ovo su? Ne, pas, moguće. Sad ću ja se kvalifikujem. Sreća. Ali to sreća? Ok, nije sreća. I gotovo. Ljudi, ovo je za sreću. Ono prvo, to se nije desilo. Ok, ping nešto. Ping. Ok, ping. Ping. Hvala sliku. I ništa. I pozdrav svima ljudi, ja sam Lucky Player. U današnjoj epizodi igramo Stumble Guys. E sad, šta ćemo mi da radimo? Ima da otvaramo spinove, kao što vidite imamo ovdje jedan spin. Ovdje imamo jedan spin, imamo i free spin ovdje. A sad prije nego što otvorimo ove spinove, ićemo ovdje play. Bam. Wow, čekaj, stani, neću opet prolaziti kroz to. Ok, znate šta? Idemo odmah da otvaramo spinu. Idemo prvo ovaj free spin. E sad, free 1 naravno. Ok. Daj još to, daj lava onog. Epic. Možda. Gle, za malo leđite. Kažem za malo, to je mnogo. Ok, tek za 18 sati, nice. Bar daj tokene. I tokeni su dobri, iskreno. Kupim, brate, onaj epic. Ok, dobili smo ovaj mod. Ok, sad trenutak. I evo ga. Random. Sad će biti nešto dobro. Verujem u to. Legendary! Ok. Mogu na Legendary. Ok. Hoću još ovoga. Hoću još. Što imamo ono? Za 55 imamo common. Rare. Sad su sve možda se dobije. Otvorit ćemo. Moram. Ispao sam budala, nema veze. Trošio sam za džabe gema. Nećemo više ništa da trošimo, pre svega. Samo ćemo ovdje i idemo jedan play. Ok, dobili smo gluposti, znači ja ne mogu da... Ok, dobro. Smiren sam. Uživam. Cannon Clyde, ok. Ovu mapu najviše mrzim. I ovo ima ovaj specijalni, ovaj plavi, jeste. 2 specijalna vrata, moguće. Ču ja specijalni. Kad ja hoću specijalni, ja ne dobijem. A sad vi kad... Vi to i ne poželite. Ok, malo tu. To je to. Treći smo, četvrti, peti, evo najme se. Gledaj ovaj cheater, gledaj, ima epic skin. Ovo je epic, mislim da jeste. Kako bi te gurnuo...
to je to kvalifik. Što se mene tiče, super. To. Opet ova mapa. Ok, to je to. Evo ga legendary, mogu sam ja njega da dobijem. Maksim, daj mi skin, molim te. Bot sam. A, to je to. Ok, nice. Za život čudo, ljudi ja pobeđujem. Mislim. Ne! Ok, ali koji su stojali. Bez nervoze. Ja nervozan, no nisu. Ok, mislim da bi ovdje trebalo da završim ovu epizodu. Ok, ovdje imamo jedan skin, sad ćemo da ga otvorimo. Legendary. Brate, moguće. Dala mi pilota. Šta će mi pilot? Koliko sad imam skina? Vidim. Pa dobro, imam ih dosta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Imam 7 skina. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidio klip, ostavite taj like, share, subscribe, pišite mi u komentarima da li želite da nastavim sa Stumble Guysom, a mi se vidimo u nekoj sljedećoj epizodi. Pozdrav!